Tiprasa BJP हिंगन ओय कांग्रेस नि ओय CPM हिया ओय तेने लामा ओंखारे फुनुगदि जों जत Tiprasa को ग्रेटर Tipraland Tiprasa बाहायके Tiprasa बाहायके कमाना नाय तंका Tiprasa न बाद्रुय भारत अंगिमाया Tiprasa न बाद्रुय त्रिपुरा हस्ते अंगिमाया सबके साथ सबके विकास Tiprasa न बाद्रुय अंगिमाया Merger agreement ni pore nini Bharat স্বাধীনতা ni sekarang Tripura alaida haste tongmani taba alaida haste jokhon ongpro Bharat ni afro home minister chuno go simani এই Tiprasa নরনে হা কমাগলাক নর ভারতবর্ষ ওই ফাইদি নরনে হুকুমু কমাগলাক নরনে মুখ কমাগলাক ভারতনি কুবনি জায়গানি বরগরা উন্নতি অং তমাহাই নরনবো উন্নতি নাই নরনি মহারাজা থৈ থাঙ্কা নরন মরুগনাই রিখা নর ভারত কতর বাই ফাইদি হিংগাকে जों थांलायजाखो जों भारत बाय मार्जार एग्रीमेंट नङै चिनि कांचन प्रभा देवी जोंनो भारत बाय मार्च खारिका फेबा दुखनि क किगा हायसे O थांनाय 76 बोसोर जोंरो Tiprasa o चिनि हावो चिनि 84 जन राजा थाय थांमानि चिनि अमथाय थै कलायमानि ओ हावो जों दिप्राय फैजाखा जों तामिहने जोंरो हाकमाखा मानथायकमाखा बुथारजाखा जस्टिस मानलिया जों पत्रबर खायजाखा जों नुखा अब चिनि कुनो जस्टिस करिखा अबनि मुक्ति अंगनानिके एकमात्र चिनि Constitution solution Greater Tipraland alaida haste angna nango boi chini sai bangai thanga board lekhaike जों pailiya bo au ganatantra speaks majority himani bagine boi chini sai bangai thangan bagi ta board laibo जों nukhanai ko 13 ta sini asuk Tiprasa bubagrana kha nangai board lekha 13 ta sini khlaimano Eke majority speaks ganatantra o democracy hongke ke जों borok bai tai pailiya aban bagine chini maharaja bo convince khaimangkha Narendra Modi no Amit Shah no tai joto Bharatni leader kotor no Tiprasa no mothangna nango o mothangna hinga ke Tiprasa ta ansaro bai oroni bukungkolor bai sulai ke Tiprasa onek ta tolang ongi thangka abone ekmatra mukti hinga ke separate state abone ekmatra mukti hinga Greater Tipraland abone bagi separate state hinga ke nongkadi Mizoram ni mukhyamantri ongo Mizo mukhyamantri ongo aro kono problem korei boroni dofani nai gradi Meghalaya sabo mukhyamantri ong boroni aro kono problem korei Arunachal chini orang ke boi mangsi ong ke ba chini hamnani ke boi nai ringya chini chanani ke boi nai ringya aboni bagino alaida haste ngoi alaida state ngoi chung nani chini borok no chung sason khayanke autonomous Hai chini edisi amchai no tui chini alaida haste ke chung mathangjaknai o Bharat bahani chini Kargil chini borok bo thikya Kashmir chini borok thikya kabangma Sri Lanka o thangai Bharat ni sena ngoi chinoroni siklarong खाख्लाबनि थैयरखा जों खेबा भारतनि पताका तैया दे जों खेबा जनगण मनर चाबिया दे जों खेबा भारत वर्षनो टैक्स दिया दे तावनि बागै जोंरो दिप्राय तावनि बागै जोंरो अबहायके सातकजागै दं आबनि जवाब जों तब तिनि जों का सलायमानि अबनि मेसेज संके जों फुनुना नायो भारत सरकार जों कग्रखा इनरनि कन्स्टिट्यूशन सल्युशन खाइसिनाय नि जों कग्रखा बुबाग्रनो कग्रखा फियाबा ओ Chini again netaro chimino IPF ni jomano high mobility committee ni khawai netaro thanglaiga hurur phailaiga jonosadron mungsa chile obahaya chinaro hoda okra rono tui meeting hoda okra ro waibo kok Saka Amit Shah central ni home minister chung nayo chini jota Tiprasa BJP hinia oi Congress ni oi CPM hinia oi tene lama ओंखारे फुनुगदि जों जत Tiprasa को ग्रेटर Tipraland ओ बन बाय फानो बरक जुदि मुंसारिनानि कुनु जाति गियानके लागातर बन नि बागै ताइ मथाका Bon sikoglia Tiprasa no solution khairiasa aboni bagai bo chung ta preparation na hari tong abon bagai dakti nu chung Bharat sarkar na sanai Tiprasa no khorana khanaton Tiprasa no dukho durdo sanai khanaton asun hambai